Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. 2 leti je že tega, kar je bil na festivalu slovenskega filma prikazan domači matematični film Voda v očeh. Zdaj je prišel v kino. Zato povejmo več o njem in se spomnimo par naslovov iz tega posebnega žanra matematičnega filma. Pozor, metafora. Znanstveniki kopljejo vedno globlje in ožje rove. Konec metafore. Malo jih pride kdaj ven, da bi širili ideje. Pred Richardom Dawkinsom, Brianom Greenom, Janezom Sternadom in Sašom Dolencem je bil eden najbolj priljubljenih matematikov Richard Feynman. Matthew Broderick je posnel film o njegovih mlajših letih z naslovom Infinity. Žal, neprepričljivo. Feynmanov karakter je dosti bolj zanimiv in torej še čaka na pošteno filmsko obravnavo. This degree of accuracy, that number of decimal places, corresponds to a precision something like this. If you were measuring the distance of me to the moon, the question would come up, do you mean from my chin or from the top of my head? The difference between whether it's from the chin or the top of my head to the moon is the plus and minus 2 on the end of that number in proportion, all right? That is to intimidate you, that the theory is correct in high accuracy. Medtem pa lahko preberemo kakšno njegovo knjigo. Najbrž najboljša so njegova pisma, zbrana v tejle knjigi. Dali smo jo v obtok sistema Book Crossing, tako da če koga zanima, čaka ga na vesti. Malo je manjkalo, pa bi Feynmana obudila TV serija Numbers, a producenti na to niso trzali. Ko pa so nastavek preoblikovali v kriminalne primere, ki jih rešuje FBI s pomočjo uporabnega matematika, so prišli zraven Ridley in Tony Scott ter družba CBS. Nanizanko spremlja čez lužo okoli 12 milijonov ljudi. Ob tem v ZDA vsako leto podelijo 20 tisoč diplom, magisterijev in doktoratov iz matematike. Matematika v filmu je očitno privlačna. We're spaced too evenly. Exactly, it's pretty difficult. To consciously pick a random sequence, your target tried, but like you, he wound up with roughly even spacing. In trying to avoid a pattern, he wound up with one anyway? Yep, locations purposefully distanced from a site not on your map, but clearly marked in the perpetrator's mind, namely his residence. The equation reveals the probability that each area has of being the subject's base. Yellow's the hot zone. I had a feeling about Silver Lake. I estimate an 87% chance he lives in that area. You know, I don't know a lot about mathematics, but this doesn't make any sense to me. It makes more sense than this. You can't win if you don't buy a ticket. Yes, this is truth. However, the odds of this one being the winning ticket are 1 in 41 million, which means if you bought 20 tickets every week, you would win the jackpot once every 40,000 years. Really? Yep. It's basic probability theory. Matematični film je film z glavnim likom matematikom. Dosti časa preživi v svetu števil, manj pa v preostalih svetovih predmetov in navadnih misli. Zato ima težave z okolico, ali če obrnemo, okolica ima težave z njim. Vsekakor pa je življenje z matematikom pestro. Pozor, mi smo rekli prijetno, mislili smo kratkočasno. Kar smo lahko videli v učnih letih izumitelja Polža, 25 let staremu filmu letos preminulega Janeta Kavčiča. Nedavno pa je mladenič Jože Baša posnel film Voda v očeh in leta 2005 očaral obiskovalce festivala slovenskega filma, ni pa dobil podpore filmskega sklada za povečavo in prikazovanje v kinu. Po 2 letih čakanja na Godoja so avtorji film spravili v kino sami. Vrtel ga je ljubljanski Kinodvor in še ga bo. Enkrat v novembru, točneje 7. v sredo in 3-krat v decembru. Avtor je študent fizike, zato pričakujte ekonomičen, enostaven in iskren film. Presenetila pa vas bo njegova toplina. Voda v očeh spominja na film Dobri Will Hunting, samo da ni v barvah in da ima epizodo iz otroštva. No, resnici na ljubo sta filma precej različna.
Hollywoodska uspešnica je stalno kakovostna, film Voda v očeh pa je mestoma okorno zmontiran, odigran in dramaturško nastavljen. Ampak postavimo začetnika samouka Jožeta Bašo na eno stran in uspelega cineasta Gasa Van Santa na drugo in že bomo začutili ponos ob solidno poslovenjenem Willu Huntingu. Če se spomnimo, dobri Will Hunting je sirota, ki požira knjige, briljira v naravoslovju in se pretepa po ulicah. Lušten film, ki pa ne pokaže dobro, kako se matematiki v resnici obnašajo in kaj jih poganja. What the fuck do you want? I'm Gerald Lambo. The professor you told to fuck himself. Well, what the fuck do you want? I've spoken to the judge, and he's agreed to release you under my supervision. Really? Yeah. But under two conditions. What are those? First condition is that you meet with me every week. What for? Go with the proof you're working on and get into some more advanced combinatorial mathematics, finite math. Sounds like a real hoot. And the second condition is that you see a therapist. Na vrh matematičnega filma je pred 2 letoma sedel film Dokaz, ki se pogumno gunca med genialnostjo in norostjo. Najbolje pokaže, kako se matematiki odzivajo. Optimalen scenarij prireja ali kar prenaša gledališko igro in združuje prvokategorne igralce. Vse skozi trpko noto naposled upogne k optimizmu, ko glavna junakinja, tako je, matematičarka, le ne znori, ampak raje zaživi. Zelo dober film. You could not have done this work. But what if I did? Well, what if? It would be a real disaster for you, wouldn't it? You and the other geeks who barely finish your PhDs, who are marking time doing lame research, bragging about the conferences they go to. Wow. Playing in an awful band and whining that they're intellectually past it at 26 because they are! Vsi matematični filmi pa imajo žal eno pomanjkljivost. Namreč, da pustijo vtis, kot da so matematiki duševno moteni in da rabijo pomoč. Ali da so ošabni, nesramni, nedružabni, tekmovalni in ustvarjalni samo kot mladi. Vendar to so izjeme, poznamo namreč dosti prizemljenih matematikov. Vendar bolj kot prikrojevanje sta pomembna kriterija, ali film ujame razmere v matematikovi glavi in ali poustvari vektorsko polje, ki ima v oblasti matematika. Voda v očeh temu, ki je zadosti, drugje pa ne. Ampak film je markanten in nam ostane v spominu. Zato Jožetu Bašu obračamo palec navzgor in si zaželimo, da bi videli od njega še kaj boljšega. Kaj te je zdaj pa strgnilo? Jaz bom šel v Ljubljano. Kakšno v Ljubljano? Pa Pečičovce morava iti. Da bom starejši, bom gledal nazaj na svoj život, da me vest pekla za to, ko se ne živi, to, ko se dejansko želim. Samo eno življenje imamo. Zato imam samo eno šanso, ko se pravilno odločim. Šel bom v Ljubljano, šel bom študirati. Naj zgodi, kakoli se šči. Samo ko živi to, ko se dejansko želim. Iz ljubljanskega studija 3x42 plus 12 minus 1, to je bilo Kinotožje. Nasvidenje.